Msikuwe na wasiwasi Sie tuko basoda yenu. Mwambie batu wafanye nini? Bakuye. Hapa ni mwingine gani? Ruberizi. Hapa Ruberizi. Hapa ni Ruberizi. Pale mnatokea ni Bwegera. Pale ni Bwegera. Hapa Ruberizi. Ruberizi. Ok, nous sommes à Ruberizi. Donc Ruberizi, aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes le 8/12/2025. Si c'est Ruberizi. Habari mama. Msikimbie tuko banduku yenu. Ile bale babandi balikuwa wafanya mbaya, bale basoda Aisha kimbia. Aisha enda. Ndio baba. Nyebu bakie muite batu wetu wafanye nini? Bakuye. Yeye anagonjwa. Okay, hakuna hospitali. Basi nani mganga yetu atakuwa atampatia dawa. Donc nous sommes à Ruberizi. Na mtoto mwingine hapo. Donc vous dépassez Kanyabayonga, Luvungi, Ruberizi. Okay. Nini? Nani soda yetu atawapatia dawa? Anatoka Mwanza na huyo. Nini? 500. Muuze energy. Inatuua baba. Njaba? Kamata sasa yoko. Nawe kamata. Na watoto. Baba, Mungu akuongezee nguvu. Mungu awaongezee mabaraka. Mungu awaongezee mabaraka. Wabariki. La ville d'Uvira est désormais Yes, nkuko murimo murabyibonera rero ngira ngo amaso yanyu namwe arabihera ukuri n'umugirero wa Uvira ubu uri mu maboko ya AFC 23 bidasubirwaho mu buryo bwuzuye nkuko rero byatangajwe kuri uyu wa gatatu tariki ya 10 Ukuboza 2025. Uyu muryango wavuze ko ari intambwe ikomeye mu rugendo rwo kugarura umutekano mu gace Kasid Kivu nyuma rero y'ibyumweru byinshi by'ibibazo by'umwuka mubi. Nkuko rero twari tubitegereje twese bikaba byatangajwe mu itangazo ryashyizwe kuri X n'umuyobozi w'ishami rishinzwe itangazamakuru Lance Kanyuka yemeje ko rero icyago cyari gihari cyamaze gukurwaho kandi ko abaturage bashobora gusubira mu mirimo yabo mu mutuzo mu gihe rero cy'amezi arenga 5 AFC 23 yari imaze igihe itunga agatoki ukwiyongera kw'imvugo z'urwango ibitero bigamije kwibasira abaturage ku mpamvu z'uko rero basa ngo umuyobozi wungirije w'ingabo z'inzirabwoba z'abanyekongo AFC 23 yagize icyo avugira muri Uvira kugira ngo rero isuzume uko umutekano yageze Uvira kugira agire uko asuzuma umutekano uko uhagaze no guhura rero n'abaturage. General rero yijeje abaturage ko umutekano wasubijwe ku murongo, anasaba rero imiryango yahunze rero kugaruka mu bice byayo bitandukanye kugira ngo bakomeze gahunda zabo. Yemeza ko rero umujyi umaze kubohorwa burundu nta buriganya cyangwa ibindi bibazo by'umutekano. Inyuma rero y'ijambo rye turaza no kumva ijambo rya Willy Ngoma nawe wakomeje abakangurira abahunze kugaruka ndetse n'abasirikare abahoze ari abasirikare arahoze ari abawazalendo bumva ko bashaka kurwanira igihugu ko nabo bagwiye kugaruka ko bari bubakire ari nta mananiza. Ngira ngo rero reka mbareke mwumvira ijambo ry'igiswahili hanyuma ndaza gusigamo n'ijambo Willy Ngoma nawe yavuze kugira ngo naryo umuryumve. wa Uvira na kando kando waweze kufanya kazi zao za kawaida kwa sababu wameweza kukombolewa, na malalamiko yao tulisikia mara mingi, mateso walikuwa nayo hapa wakisumbuliwa na jeshi la Kongo na wazalendo, hata pia jeshi la nchi kigeni kama Burundi. Na waza kwa siku ya leo wamekombolewa, mateso hayo yamekwisha, yamemalizwa na chama cha M23 AFC, na hivyo wamekombolewa. Tunawaomba wafanye kazi zao kama kawaida bila tatizo yote, watembee sawa wanataka na wajisikie huru kwamba wamekombolewa. Na ya pili, naomba kwa hao wananchi pia vile vile, sababu wazalendo wamekaa hapa masiku za kutosha wakitumia silaha kinyume na sheria, naomba pia wakuwe na ile esprit ya denunciation, waseme kwamba hapa kuna mzalendo mwenye anayejifichika na anatumikisha silaha, ili tuweze kufanya nini, tuweze kuwachukua na kuweza kumaliza usalama
uweze kurudia ndani ya mji wa Uvira. Ndio hiyo tu naomba wananchi wajitoe, kwa sababu usalama ama security ni contribution ya watu wote. So kwa hiyo ninaomba wajitoe, waweze kufanya demonstration ya kweli na waweze kutusaidia kusema ni mahali gani kunapokuwa maadui ama kunapokuwa watu wanashika silaha kinyume na sheria, ili tuwasaidie na tuweke nguvu zetu pamoja kuweza kuleta usalama pamoja. Asante sana. Na kwa hiyo ninaomba kwa jeshi la Burundi ambayo liko mjini hapa, wamejificha kwa manyumba, waweze kujitoa ili warudi makwao. Njia ya kwenda kwao inajulikana, warudi kwao. Sisi hatuna shida na Warundi, sisi hatuna tatizo na Warundi. Warundi ndio walikuja kwetu, na hawa Warundi tunataka warudi kwao, warudi wakuje wakutane na majamaa zao. Sisi nao hatuna tatizo, na wenye wako milimani tofauti, njia mbalimbali, nao tunawaomba pia washuke, waingie kwa frontiere, warudi kwao nyumbani salama. Sisi hatuna nao shida na hatuna tatizo na wananchi wa Burundi, kwa sababu sisi ni wajirani na tuko majirani tangu miaka ya kutosha, na tutabaki majirani hadi mwisho. Asante sana. Asante sana, mon général. À ses côtés, le colonel Willy Ngoma, porte-parole militaire de l'ARC, a lancé un appel ferme aux éléments FARDC et au groupe Mai Mai Wazalendo encore présents dans la ville, les exhortant à déposer les armes et à se rendre. Il a également assuré que le militaire burundais opérant sur les sols congolais serait pris en charge et reconduit dans leur pays en toute sécurité, dans le strict respect des droits humains. Le message est clair. Donc, au FARDC, qui sont sur place à Uvira, de venir déposer les armes, de venir se présenter. Au Wazalendo, mêmement. Quant aux Burundais, qui sont encore ici, qui viennent se présenter, on doit vraiment, à toute quiétude, les acheminer jusque chez eux. Alors, c'est ça le message net de la part du mouvement. Alors, pour la population, le chef a été clair. Donc, l'AFC M23, au nom de coordonnateur Corneille Nanga et Bertrand Bissimo et le chef d'état-major général de l'armée révolutionnaire congolaise, la population, sentez-vous à l'aise. L'armée, c'est votre armée. Ils sont venus pour vous. Donc, c'est une armée du peuple. La population de Uvira, rentrez chez vous, rentrez chez vous. Alors, commencez votre travail. Merci. Avec le retour au calme et la présence visible des unités de l'AFC M23 dans les rues, Uvira s'apprête à passer sa première nuit sous la sécurisation de l'AFC M23. Les mouvements affirment que toutes les dispositions sont prises pour permettre un retour progressif à la vie normale, encourageant les habitants à rester sur place, à reprendre leurs activités quotidiennes, tandis que les déplacés sont invités à revenir dans une ville que l'organisation décrit comme pleinement pacifiée.